Pada dasarnya, reng bini ria lembut din, kempang didikena. Jadi, mun bade reng bini bengal, berarti keng selake gagal. Aji ya saya konsep hidup tabur tuai. Si kepereng bini tergantung dari cara nasi laki. Saya konsep tabur tuai kuah. Beni kapan preman, pas kau tuan di bini preman. Ceununa, Fir'un tak kira andi bini Siti Asia. Asia ropa aki wujud dari kegagalan Fir'un dalam adidik bini. Kan Asia didik untuk musreka pangeran bi Fir'un kan. Asia tak atoro. Le jadi ya Fir'un gagal. Mangkana Asia pas tak sesuai ben arepna Fir'un. Buah dari kegagalan akan selalu berupa sesuatu yang tidak diharapkan. Sebagaimana kaki gagal adidik bini nah. Akhirnya bini kaki tak sesuai ben pangeteron. Ini ben yang kaki bun. Mono orang yang pada akiban Fir'aun. Santai, ya enom gelurah. Mangka pasti didik dek dah boleh bun. Cek boleh tak toro. Kapan abek diem, kata saja nih tongko. Pula yang berisi ke orang din, dari cara nak kakek alat bini. Maksudnya bu, belum cemi salah. Coba nyari laku si hasil din. Aja laro paki tanggung jawab kaki sebagai ring laku. Pula kalaban kaki andi laku, andi hasil, bini saja respect. Maya lek. Je, kau tepat tangan nih. Ni pas lah kau tak ngening. Cuk sebulan kena tak ngening melolo. Tini ngabak yang lecek teron nah. Aduh. Rokok bah, Berapa dun? sebeda. Ke pasar, Lek. Iya kak. Ya dun. Berapa bah? Tolong bolo. Dari di mana? Dari pasar bah. Mater kitang bini. Oh, Kelangkong bayar. itu dun. Den. Den. Ya din. Ibu yang kok bun. Apa iya? Ya. Sekarang kong ya bun. Jaga. Tak rokaruan. Jadi hei. Leparan kok nerima besi setompuan diri kelebuna. Rasa. Mangka coba tedungku laku. Malah tak begini benian.
Cek saking tak cek khi kaki dul. Cek non tak le kau lepes cina. Mung karo mimpi apa kuna, Din? Main tangga kerdu. Ada bini nah ke pasar. Ongkonnya dul. Iya. Ada nggak, Mbak? Iya, Fat. Maya bareng kok. Ayo. Minta terkalakin na ba? Minta terbenapa, Fat? Agen bunga. Cetang laki tadi sepeda motor. Mayang bu lu, Fat. Wis ba tak usah, kok pada keramat sa. Mai toju lu rasa kecil. Kak. Kakak. Lagi emai kok. Cek lakun semangkat ngalele. Dapat enom. Sepelangkong ya, Fat, kalau yang terakhir. Iya, Mbak, ada pada. Cek leson atau tireng bini, Fat. Ki laku lah tangi. Kebersihan Roma. Abulence ke pasar, amasak, nyuci, nunreng lake, kopi-kopian rok peramper. Kapan lah sompak emang Roma, pas mangkat ngalele. Bola mun lakin kaki injak ya. Lah pada ba, ngarakeng lah ngaji ya dunia nareng lake. Kadang kok mikir, Fat. Tengok kau cantang Ustadz Lambe. Orang aku keluargari ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Cak kasar saling alatin. Tapi faktanya nggak pas karo orang bini si alatin. Jangan siapa, Mbak. Justru orang laki tanggung jawab lebih berat. Benih karo ya lam tunya, tapi sampai ke akhirat. Tareng orang laki sing ngerti ka tanggung jawab. Masih tak ngerti, tak karo iki bengira sengira. Lakar berdesa bagian, Fat. Ring laki sekarang petibi. Enteng ketanggung jawab, tak mikir kalau sonaring bini. Mun ring laki segenap pikir, ala aku pacaka. Pas seneng bini nah, sepas karo kalak perlon nah. Rokok, Din. Mak purun kakan di rokok dul. Engkau ngetrak hitang bini ke pasar ki buru. Paling beli rokok. Apa? Pakai kep, Din. Dikipah korona sore kemarin bekal benang. Seorang dul mawe rokok ki jatah binin. Lah rokok ora. Banyak bentar ya. Munaslin makin kok pada, Din. Pada kok takut kabin nih. Kayak ngenje.
tang bini ngarte. Tak langka nga binin kake. Marah. Titireng laki rin patagas. Sampai abilo din kaki daya. Kalacara ka binin na. Engkau benikeng keca din. Benikeng rok noro sen rumah tangga na kake. Engkau keng neser. Kaki benih sekalan duka litek yarki tempat deng bibinin na. Tahu dul. Engkau pada bingung. Ngadepi si kepetang bini si tak bisa ngarki ke angkok sebagai laki na. Coba bi kaki beulai din. Lamari dul, keng lapak kun phơi. Kaki retang bini. Benengkok laki na. Patut deh. Kaki bisa ngargai ke angkok. Orang bini ria. Ika kebay dari tolang rosok, mak lete ti bareng i dalam ode. Beni ika kebay dari cetak, mak lete ti pemimpin. Benta ika kebay dari soko, mak lete ti babu. Engkok ben kaki ria, saling nyampur na aki ban saling alatin. I dalam keluarga ria, si teti ima mengkok le, beni kaki, teti mayu argay. Engkau cek payah na aki. Mak letek kocak ring laki sekala cara ke bini. Ben parlo kaki tahu. Tenang ring laki. Bedek mo na si bini. Mun si bini sabar. Ring laki tenang. Recik kecimper. Keng mun si bini laku tang sero dengan pakuat di laki na. Oh dintak kira tenang. Reng laki ria beban odin la berrelek. Reng laki icipta aki karo untuk alako. Nyari engun untuk keluarga na. Bahkan seteroy kene serna. Reng laki kutu banyak pesen na. Tapi engkau tak sepenuhnya ngelero kitang bini dul. Mi ame abe sekurang ngerti posisi reng bini. Maksud tuh din. Jadi ibu rumah tangga ria berat dul. Saben aren alako kelakuan Roma. Sementara engkau laki na karona ria madetin na. Bayangkan, ipaku alas sonareng bini. Ki laku abelence ke pasar. Mulai na masak, abersihan, nyuci. Ben kelakuan dia, ikalaku saben aren na. Saking leso na. Tulu tak temu sabar. Tetimun kaki datang dari luar. Pas ngetelak binin tedung dul. Nyaben telu ngelerker. Cik pas getak. Neser. Ajo beni keng malas. Tapi keng leso ben aktivitas. Maki kaki kan berleso din. Nyereeng untuk keluarga. Yemun jian apa ada dul. Maki abe karola aku natane. Pada keng jeng aja si terongin na bini. Cek tor kadang reng bini karo tawa seru. Aroma sa aben si paling leso. Sementara reng lake leso na tanaga ben pekeran keng teko aki. Peloko neng sa akili kari buri tetipuk tekuan. Cek reng lake ria tak enteng katanggung jawab. Ya mun karo ukuran leso. Cepat itu sebab tak sabar din. Sampai reng laki tak nemu era. Pa apa sih kalako? Keker kakalero. Makila karo apa lumban kancan na. Oleh asero. Keng jek sampai aroma saben sepaling leso. Dalam rumah tangga ria. Beni karo reng bini sa ditanggung jawab. Maka reng laki pada. Betul. Mau nyala dul mawe. Ketonon le. Siapa nelpon din? Tang bini dul. Si angka din. Kok suruh mulai? Loh, dah iya. Stel cuek. Malah reng bini ko beter. Kapan ko beter? Kan pahna bang tibi. Tak burung dul. Apa nasi tak burung, din? Tak burung sinabeng ah. Juak.
Dari Maria dul. Shh. Sisa kasa din. Turut Maria seharian. Din. Engkau juga tok din. Tahan kan dul. Wala mo le. Terlepas sudah din.